Kubor nakaslem jong unongsan Hima. MLA ka Jowai uma wailat miki shala hakakat artarik leber ula Plie ka Khnap Thang Briew ka batip kum ka Campbell Shulai eco-friendly crematorium na kabenta ban pendap niam Thang ki Riewngeit Hindu ki basyang basa hasor Jowai. Kani ka Khnap Thang Briew ka badan hakasnong kli tershi lashna ka Jowai Municipal Board lingba ka 15 Finance Commission Award second installment jong usnam arja arpaway hakajinglut ka balai pau hanyolak tingka ya ka jakal ais ngobha da ka dorbar shnong kli tershi shaka Hindu Samaj Committee nalor uma wailat miki shala ladan lang ki MDC JHADC kenthop uma lakhon dekhar ma Oktom Ward Lamin CEO ka Jowai Municipal Board ka DV Lingdo Chairman ka Jowai Municipal Board uma Philanderwell Lingdo President Senra Jowai ma Toy Doloi Ilaka Jowai ma Puramon Kenjing uwahe shnong kli tershi uma kitbok lang rembai kinong mi khmat na ka puja committee bat kiwei wa open tip ya phi hejui por le na le man ka chairman yong ka environment committee yong ka Meghalaya Legislative Assembly the yo ya ka jing em kam nei benta wo safe ya ka environment ka yong ila hejui por nei ba untuk busuk निभाए जिंगिम योंग ई तो फीका को दो सबसे मुश्किल क्या है क्योंकि जिंदगी में हमको 3 काम करके जाना है 3 काम खत्म करना है जब हम लोग पैदा होता है शादी करता है फिर उसके बाद जब मर जाता है तो हम लोग समझता है आपका प्रॉब्लम आप लोग यहाँ में मतलब नंबर छोटा है मतलब माइनॉरिटी तो इतना आसान नहीं होता है और आपके जानकारी के लिए ये प्रोजेक्ट 37 लाख अगर आप खुद से करेगा तो बहुत मुश्किल होगा शायद तो इसलिए हम लोग अर्बन डिपार्टमेंट के हेल्प से कुछ फंड मिला वैसे जोवाई में तो बहुत सा काम है पेंडिंग है लेकिन हम देखा कि आपका ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है और आगे जाके भी और प्रॉब्लम नहीं होगा तो इस वजह से मैं अर्बन अफेयर डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया करना चाहूँगा इस गवर्नमेंट का शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने ये हमको अलाउ किया ये काम करने के लिए है जो इपोर काम ओंगो एम बच्चियाँ को मैंने उठाना भी Senyap komen okanai pi hadir wa dayo in punchna ya kanika crematorium dayo sanction yang i sakawi wo chna biang ya untuk kanika oman kam kanika eco friendly henry betu kamoman dagan like kamoman hitai ha chalu para te dayo sanction yang i sakawi te kamoman katem slam boy da putendar gi nei bentawo punchna yuluti ka tele ko yarap chu kham tam wo yaki wan iwa pendebi ya kakak ya em gam yong i ga chnong go wa maya bru em gam yong i ga chnong go maya pra bru pra men sem bru te miu let ni te hei por ginong yalam man chwa tendeu ma let ma kesa ne rumbai wa uma Dr. RC lalu hei tu por da em ye ga jin maya thakam sanchar kadar kan ria aya gandi ka thao thang bru nei tai na khmat surok nei tai chei ni da ai siao bha ka chnong ni thao ya gani ka Hindu Samaj Committee hei ni halada mani thao chimet lehen rei ka chnong da ai siao ba hi ni ya gani ki bru da ai wan ka chnong chei thao yong chnong chei bi da wan ni banta ta ga jing wan gani ka khnap siao man i le liang ka chnong siao lai da lai i ga wi da ka kudut ba i ga da ka kudut Kaki por dep chadin dang rap khian ki phra phao khande phao khande phao le jo yala winlo mi teng di tho tit di tho bar do ta hi ti por yu man ki wa yap chaini ki wa ong na ko wan ke family ko kam tu kam ni thang chaini maling ki kti maling ki jat ra ka mara chem ki chnong thalom ting ki ta chi bon ki jing e in liang ki chnong chem mi gam ki te ki khep kan re yu I wa ga ni ga thao ni negas ni daman success ko katkama ya ga jukan ni
miu len ke jing sekian yo kedau he chnong hagi phao snem men chwa ke jing ye takhu jing e na lor wada deb ye pen bai na ke liang yong ke chnong wana liang yong ke ni ke komiti to iwasuk ke jing ye takhu kita jing e hei wa yo i thao upen em kam nrei kopor kader hagi tu kipor mpu mu yoi mpu em penche chin unong bu nong thao ho tunde uhe kambel wanra ye gani kurukom upen yo chiki nong chong chnong upen yo chiki parajai iwa hakmat do kejingmut ke yong o ewa ke jingai mho pen feroi ke sia bru ewa jingai to gloti ko wan rai ke jing su ko yoi to ke jing hun ko le I kam pha tam me di prathai ngai e kit bokir wiang lamba ke ni ke khnap ko wai ni ke sngi wa phi ke nong pen kam wa puro me ka le wo sumar pungkhoi penjinger kam jo lo mantri ka omnom to du nei ta wo po he thaw em kam e por em kam e an rei man lagi por to em khti pen yo so de dep chna ini thawaron ikam ramyong kinong pen em kam wo pen yo so. And that's why I'm very, very thankful to the Jowai Municipal Board, our local MLA, our MLA of Jowai constituency, and all the people who are responsible for this to have this eco-friendly crematorium constructed in a very, very short span of time. This day today, we would like to also remember Mark Campbell Shulai, who was responsible for the innovation of to get those ancillary things also connected to this wonderful crematorium.